Dobrodošli, gledate High-Tech Zonu, emisiju o tehnologijama. Moje ime je Stefan Dević, a na početku naravno novosti. Samsungov najnoviji telefon Galaxy S6, koji bi trebalo da bude predstavljen 1. marta u Barceloni, dobija opasnu konkurenciju i to od strane HTC-a, koji će istog dana na Svetskom kongresu mobilnih telefona prikazati svoju najnoviju perjanicu, novi HTC One, najverovatnije kodnog naziva M9. Tajvanski proizvođač je na ovaj način pokazao veću hrabrost od južnokorejskog LG-a, koji je, pretpostavlja se, baš zbog Samsunga pomerio najavu svog flagshipa oznake G4 za april. Prema glasinama HTC One M9 imaće 64-bitni Qualcommov Snapdragon 810 procesor, 5-inčni ekran Full HD rezolucije i kameru od 20,7 megapiksela, a pokretaće ga Android 5.0. Kompanija Tesla na čelu sa vizionarom Elonom Muskom predviđa da bi svet mogao da dobije i prve baterije za napajanje kuća i to u narednih 6 meseci. Baterija će biti predstavljena javnosti u naredna 2 meseca, izjavio je jedan od šefova Tesla Motorsa. Akciona TV serija bazirana na popularnoj Microsoftovoj franšizi igri Halo u režiji čuvenog reditelja naučne fantastike Ridleya Scotta biće lansirana u Americi i Evropi tokom marta. Radnja se odigrava između događaja u igrama Halo 4 i 5, a prva sezona je sastavljena iz 5 epizoda i originalno je bila prikazivana na Xboxu između novembra i decembra prošle godine. Sada prelazimo na našu stalnu rubriku. Zamislite situaciju. Zamislite situaciju. Dolazi vreme raspusta, slava, dolaze praznici. Imaćete slobodnog vremena, želite da se igrate, ali nemate konzolu. Vidimo koje konzole imate. Imamo više konzola u ponudi. Prvobitno ćemo krenuti od Sony PlayStation 4. Dakle, vrlo moćna konzola, zato što ona ima najmoćniji procesor, odnosno prethodne generacije, ima čak 8 jezgara. S druge strane, imate 500 GB memorije, tako da možete dosta igrica skladištiti na njoj. Pored toga ima 8 GB DDR5 memorije. Ukoliko želite, na primjer, da igrate na vašem televizoru, također imate HDMI ulaz, tako da možete uživati i na velikom ekranu. S druge strane, ukoliko želite da nastavite vašu igru i van kuće, imamo ovako prenosivi PlayStation. Na njega mogu stati i mnogobrojne igrice koje se također nalaze i na ovom PlayStationu. I na kraju, ali ne mnogo manje važno, imate ovaj Mojo PlayStation koji radi po principu Androida. Dakle, možete pomoću ovog džojstika igrati na vašem televizoru. Naime, sve igrice koje ne možete da igrate na vašem telefonu jer vam je, na primjer, nezgodno, možete igrati pomoću njega na svom televizoru. Sa Google Play Store-a možete skinuti aplikacije koje su interesantne i uživati u praznicima igrajući se vašim omiljenim igricama. Prvi humanoidni robot-astronaut, japanski Kirobo, vratio se na Zemlju nakon 18-mesečnog boravka na Međunarodnoj svemirskoj stanici. On se otisnuo u svemir 2013. godine sa ciljem da se utvrdi potreba za društvenim robotom u situaciji dugotrajne izolacije. Kirobo, žao mi je što se ne vraćamo zajedno na Zemlju. Ne brini, izgleda da nema dovoljno mesta za mene. Jedino mi je žao što ću te ostaviti samog. Biću dobro, ja sam robot. Ovaj robot je dizajniran da održava konverzaciju na sasvim prirodan način, podsjetio je njegov tvorac, robotičar Tamotaka Takashi, koji je na razvoju ovog projekta sarađivao sa Univerzitetom u Tokiju, reklamnom agencijom Dentsu i automobilskom industrijom Toyota. On je programiran da razmatra pitanja i bira reči iz svog vokabulara kako bi napravio odgovor, umjesto da ponavlja unapred definisane rečenice. Sistem koji je ovo omogućio konstruisala je Toyota. Eksperimentisano je na konverzaciji sa ovim robotom, koji je prvi humanoidni robot u svemiru, a da bi se vidjelo koliko dugo Kirobo može da izdrži i bez prekida razgovara, kao i da se vidi kako će funkcionisati daljinska kontrola sa Zemlje. Tvorac ovog malenog saputnika, Takashi, koji sada ima svoju kompaniju za robotiku, napravio je Kirobovo telo i pokrete. Najveći izazov je, kaže, bio napraviti ga da radi u bestežinskom stanju, kao i da neprekidno funkcioniše 9 meseci. Pre nego što je lansiran u svemir, 34 cm visok robot dao je izjavu za novinare u kojoj je napomenuo da će to biti mali korak za njega, a veliki skok za robote. Inače, ime Kirobo dolazi od japanske reči nada i reči robot.
Toliko za danas iz High Tech Zone. Vidimo se i sutra na kanalu Pink 3. Doviđenja.